ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Мана имрӯз мо омадем ба сайри дараи ниҳон, ноҳияи сари Осиё, вилояти Сурхандарё. дар қатори силсила сайрҳои деҳаҳои тоҷикнишини ана ҳамин дараҳои ниҳону дараи Сангардак имрӯз омадем ба деҳаи шумо, деҳаи Хуфари Бостонӣ. бениҳоят таърифу тавсифҳояшро шунида будем дар сомонаҳои интернетӣ аз даҳони мардум. мегуфтанд зеро деҳаи хело қадима аст. дар ҳақиқат мо ана ҳаминҷо омадем, ино бинед, деҳа аз қадима буданаш худаш шаҳодат медиҳад, аз сабаби оне ки дар баландкӯҳ ҷойгир шудагӣ аст. бениҳоят як боду ҳавои салқину боду ҳавои тоза дорад. ман сахт миннатдорӣ мекардам аз бародари азиз акои Абдувоҳид, сардори студияи парвозе ки дар анамин минтақаҳо хизмати мардум мекунанд. якҷаҳон ташаккур. ба акои Қаҳрамон, сокини зодаи ана ҳамин деҳаи Хуфар. вақте ки мо пешниҳод кардем, бо як ифтихору самимият моро қабул карданд ва хизмати моро мекунанд, ба хотире ки мегӯям барои мардумам, барои халқам, барои ватанам ҷонамро фидо мекунам. ман якҷаҳон ташаккурҳо мегуфтам. биёед шинос мешавем дӯстони азиз. наворбардор ҳастам аз Тоҷикистон, аз Водии Зарафшон, ҳамзабони шумо, ҳаммиллати шумо. сайри деҳаҳои кӯҳсору ҳамворнишини Тоҷикистон мекардам бо пешниҳоди ана ҳамин бародари азизу қадрдон устоди гироми акои Абдувоҳид, сардори студияи парвозе ки дар хизмати мардум ҳастанд. мо омадем ба минтақаҳои шумо, дидан карда истодем аз ана ҳамин деҳаҳои зебову дилрабои шумо. якҷаҳон ташаккур ки бо мо будед. ман боварии комил дорам ки бисёр тамошо мекунам, блогерони зиёде ҳастанд аз ана ҳамин минтақаҳои Хуфар, аз деҳаи Хуфар. наворҳо хело зиёд аст. аммо мо хостем бо чашми сар дида бошем. аз шумо хоҳиш доштам ки наворҳои моро паҳн кунед, то ба охир тамошо кунед, то ин ки хастагиҳои мо бартараф шаваду рафъ гардад. якҷаҳон ташаккур ки бо мо ҳастед. дар сарнавиштат ҳар чӣ буд, дар сарнавиштат ҳар чӣ буд, آن را نوشتم ای خفر. تاریخ اسرار تو را از سر نوشتم ای خفر. آن وارثی همت بلند، آن وارثی همت بلند ساخت گرس و راه و مکتبه. آب و رهی حاجی گرب شد سرنوشتت ای خفر. هر آنچه تصویرت بود بهرت نوشتم ای خفر. هر آنچه تصویرت بود بهرت سرودم ای خفر. هر سحر از خاک پیران من دعا گیرم خفر. کاش عمر بر بزرگانت وفا آرم خفر. من به اشعار و فرهنگ تو را کد سر بلند. عالم و فاضل مدرس صاحب المنى الخفر. عالم و فاضل مدرس صاحب المنى الخفر.
اشکزم اشک شادی تر شود روی گلم با شکوهی قوشرا باغ و میدانت خفر ابری مهربان فضایت ریخت فرزندانی تو ابری مهربان فضایت ریخت فرزندانی تو با دعا در حقی آنها جمله پیرانت خفر با دعا در حقی آنها جمله خلقانت خفر آلیمانت نامی نکد را ببر تا امریکا تلی روی دی کشا داد تا رو داد زدهات خفر چون تو میزبان بحری مهمان نیست در داری فنا چون تو میزبان بحری مهمان نیست در داری فنا نام دار در ازبکستانت خفر با شکوهی علم و عرفان تو پنج قرن در گذشت صوت و سازی دل نوازی بلبل سلطانت خفر در بلندی سر بلند مان خلقی با فرهنگ من خانه تاجیک زبان ها تاجی سرخانت خفر خانه تاجیک زبان ها تاجی سرخانت خفر با تواضع سر فرود آرم به این مرزی شریف من امانی را بی فرزند بی غزل خانت خفر من امانی را بی فرزند بی غزل خانت خفر صوت و سازی دل نوازی بلبل سلطانت خفر صوت و سازی دل نوازی اندلبانت خفر حالا دوستان عزیز برای ما میسر شد که با استاد عزیز الهام خدیروف نویسنده ایجادکار معلم فنی زبان و ادبیات مکتب میانی نهمین دهه هم صحبت شده باشیم. استاد عزیز یک جان تشکر که ما رو به مهمانی خود قبول کردید. ما میخواستیم درباره نهمین دهه خفر کم باشد یک مختصر یک معلومات گرفته باشیم، تاریخ پیدایش همین دهه، انسان‌های برومند همین دهه، هر چیزی که میتونه درباره دهه خودتون زادگاه خودتون پیشکش میکردید. تشکر. اولا ما از نام تمام مردم سربلند دهه باستانی خفر که یکی از دهه‌های بسیار هم باستانی تاریخی در وادی سرخان دریا با شمار می رود، ما از نام همین مردم عرض سپاس میکنیم و کارمندان گروه شما. در حقیقت دهه باستانی خفر یکی از دهه‌های باستانی، یکی از دهه‌های قدیمی است که تاریخی بیش از 500 ساله را داراست. در گذشته دور انیخترش در عصر 16 توسط درگیری‌های مذهب‌های شیعه و سنی بسیار از زیایان، صوفیان، شیخان مجبور شدند در جایهای پناه، در جایهای آرام سکونت کنند، زندگی به سر برند و آنها را نیز حواله تقدیر به همین گوشه دیار راهنمون ساخته و در حقیقت مردم این دهه که بیشترشان به علم توجه بیشتر دارند و قسما به باغداری و به چارواداری و به کشاورزی و در حقیقت چون سخن درباره خفر و خفریان رود پیش از همه درباره عالمان دانشمندان آن سخن می رود.
و در این دهه یک زمره بزرگمردانی عرض هستی کردند. از داملا ملا نیاز احمد که با کنیه افتخاری ایشان نیاز احمد ما نام میبریم آن بزرگمرد را، و ایشانی مخدومی ملا عبدالمنان، شاعر، خطاط، واعظ بسیار هم شناخته در گذشته، شناخته این مردم این سرزمین به حساب می رفتند. و اینچنین بسیار از علامه هایی بودند که با تخلص ایشان مدرس، ایشان قاری، ایشان مفتی و در این سرزمین نامبر شدند و بالاخره نامبرداری همین دیار و همین سرزمین اعتراف شدند. و جای افتخار در آن است که در این سرزمین که نسبتاً پناهگاه است و یک آرامی در گذشته در این سرزمین سکونت داشته است و بسیار اولیاها در این مکان، در این سرزمین قدمگاه های خود را اختیار کردند. و یکی از بزرگوارانی که در این سرزمین قدمجای مبارکشان سکونت دارد، این ایشانی اویس قرنی که در عالم اسلام بسیار هم یک شخصیتی برومند و برگزیده جای دارد. و اینچنین با نام خواجه اسحاق ولی یک بزرگوار، با نام خواجه غایی، با نام خواجه بادام، با نام خواجه سبزپوش، بزرگواران در گذشته در این منزل و در این سرزمین ها عمر به سر بردند. و امروز هم جایز است که ما عالمان شناخته و برومندی خلق تاجیک را به زبان گیریم که الحال در تاجیکستان بسیار هم شناختند و به واسطه فرزانه همین دهه به حساب می روند. بخصوص دکتر علم های تاریخی صنعت شناسی اسکرعلی رجبوف، استادی دانشگاه اگراری تاجیکستان صدلی گولوف و باز بسیار دیگران را ما به زبان میگیریم که به واسطه فرزانه همین دیار به حساب می روند. و از آن جمله در شهرهای تاشکند و سمرقند نیست فرزندان این دهه بسیار هم نامدار و نامبرارند که حتی تا دستگاه پرزیدنتی کار و فعالیت دارند. و خلق چنان دامن پهن کرده است که می توانیم در تمام گوشه دنیا، چه در امریکا و چه در کانادا و چه در دولت اسرائیل، چه در ایران و چه در ترکیه، ما فرزانه همین دیار را پیدا کرده توانیم. سلامت باشید. استاد عزیز، برای من چیز جالب بود، همون مزارهایی که حاضر نامبر کردید، خواجه غایب، خواجه سبزپوش، خواجه اویس قرنی، همین گونه مزارها و قدمجایها در منطقه های ما هستند. خواجه غایب در ناحیه عینی دهه وشکن، خواجه سبزپوش در ناحیه پنجکین در دهه روزیابنوک، قدمجوی خواجه اویس قرنی ما رفته زیارت کردیم در دهه ریوت ناحیه عینی بودند. یگان وابستگی دارند همین شخصان، همین قدر مثال منطقه رو طی کرده بود در همین جاها سکونت در حقیقت کرده باشند. به فکر شما در حقیقت هستند همین گونه بزرگوارایی که به واسطه گریم اگر یکی از شخصیت های بزرگی که در عالم اسلام بسیار هم معرفی شدند، اویس قرنی، و یکی از قدمگاه هاشون اگر در جمهوری تاجیکستان باشد و در همین بلنده که ما مردمی وادی سرخان آن بلندی را با نام بلندی اویس قرنی نام میبریم و در حقیقت قدمگاه آن کس به حساب می رفته است. و آن بزرگواری که با نام خواجه اسحاق ولی نام بردیم و در حقیقت بسیار هموطنان ما رفته در ناحیه عینی که الحال در یک بلندکو مزارشان هست، مرقدشان در آنجا هست و رفته همدیگان ما آنجا را تماشا کرده زیارت کرده آمدند و به واسطه در همون باره همون بزرگوار نقل ها حتی که کتابی هم با نام خواجه خیمه‌دار معلوم است که در باره تاریخ همون بزرگوار قصه می‌کنند. سلامت باشید.
мехостам дар бораи соҳибкороне ки барои рушду нумӯи деҳа, барои пешрафти ободонии деҳа саҳм гузоштанд, зеро ки бидонед баъзе инсон аст ки барои хонадони худаш як хароҷот намекунад, аммо баъзе инсонҳое аст ки барои ватан, барои деҳа, барои якваи худаш ҷонашам дариқ намедорад. ҳатман меарзад ки ҳамун шахсоям номбар карда гузарем ки дар ҳамин навори мо сабт шавад. ҳастанд намехе соҳибкорие ки барои беҳбудӣ кардан барои мардуми деҳа саҳми арзанда гузоштагӣ ҳастанд. албатта яке аз фарзандои фарзона, яке аз нафарое ки родмардоне ки бевосита барои мардуми зодгоҳаш бисёр ҳам хизмати камаршикан анҷом дод. ин муҳаммадака тухтаев ҳастанд ки дар масофаи 15 километр ба воситаи қубур оби нӯшокӣ оварданд ки ин шумо тасаввур кунед ки ба воситаи кӯҳ овардани ин кор ки дар онҷо нақлиёт намеравад, оварданаш чӣ заҳматталаб аст ва ин бузургмард тавонистанд ки ҳамин кори камаршиканро ба анҷом расонанд ва дар қатори садақаи ҷория, дар қатори кори муҳими хайри худашон инро собит кунанд. ва инчунин роҳи 9 километрие ки дар деҳаи Хуфар тавассути ҳамон бузургворе ки навка гуфтем, бо тавассути ҳамон хоҷа исҳоқи валӣ меояд. Анамун роҳи 9 километрро он кас канда ба истифода доданд. ва инчунин барои мардуми Хуфар боз бисёр ободиҳоро низ дар нақша гирифтаанд ки иншоаллоҳ ҳама мардум дар дуо ҳастанд ки худованд ба ин родмард, ба ин бузургмард барори кор дода бошад. ва яке аз шахсиятое ки алҳол дар дастгоҳи президентӣ бисёр ҳам шахси баромад ҳастанд, Абдуғанӣ Сангинов бо ҳамроҳи бародарашон Аловуддин Сангинов, ва тавонистанд ки он роҳи автомобилгарде ки шумоён ба он роҳ ба деҳаи мо меҳмон шудем, ана ҳамон роҳи асфалтпӯш карданаш ба зимаи ана ҳамон бузургмард амалӣ шуд. ва мо аз ин бародаро беҳад миннатдорем ва тамоми мардум шабу рӯз дар дуои эшонам. якҷон ташаккур устоди азиз ки сухани моя рад накардед, моя қабул кардед. дар охир мехостам аз шумо шунавам дар бораи деҳаи Хуфар, хоҳ аз иҷодиёти худатон бошад, хоҳ аз иҷодиёти ягон ҳамин сокини ҳамин деҳа, ягон шеърми, ягон... дуруст қайд кардед, чун банда нависанда ҳастам, лекин дар бораи деҳаи Хуфарам, дар бораи деҳаи бостании Хуфар китобе дар омодаи нашр дорам ва иншоаллоҳ агар бузургмарде дасти хайри худро агар дароз мекард барои нашраш бисёр хурсанд мешудем. ва чун сухан гуфтед аз шеър, ман мехостам бо як рӯбоии устоди худам Абдуллои Раҳмон ки дар ин сарзамин бисёр ҳам шинохта ҳастанд, сухани худро ба итмом расонам. дар ин ҷо зоданам аз сарнавишт аст, кунам шукрона гар хуб асту зишт аст, занам гар бар сарам санги маломат, сари санги ватан бар ман биҳишт аст. дар бораи маънои номи Хуфар камакак бо он бошад як кӯтоҳ маълумот медодед мустод? калимаи Хуфар аз ҷиҳати этимологӣ агар таҳлилаш кунем ду маъниро дорост. маънои якум хуф, ин ба маънои паноҳ, паноҳгоҳ, пинҳонгоҳ, ва ар аз суфкси ҷамъбандии забони арабӣ гирифта маънои ҷои паноҳро ё ки кӯҳсорро низ доро аст. ва агар таҳлили дигар пеш биёрем, хуф агар кӯҳсор бошад, кӯҳ бошад, ар ин суфкси забони арабӣ ба маънои сори забони тоҷикӣ агар истифода шавад ба маънои кӯҳсор низ истифода мешавад. ва аз сабаби он ки чун дар муқаддимаи сухан гуфтам ки бисёр аз шайхон, авлиёҳо, суфияҳои сунни мазҳаб ман дар назар дорам ки аз таъқиби шиа мазҳабо ба ин ҷо паноҳгоҳ бурдан ва билохира ба чунин хулоса омаданд ки номи ҳамин диёра, номи ватанашона, номи ин деҳаи нав ташкила Хуфар гузора. ва чун дар ҳақиқат агар аз 4 тарафи деҳа мо назар афканем,
дар ягон самт деҳаи хуфара тамошо кардан аз имкон берун аст. То агар вориди деҳа нашавем, мо деҳаи хуфара тамошо кардан наметавонем. инам мумкин ки яке аз каромотҳое бошад ки ҳамон бузургворо карда бошанд. аз кадом минтақа омадагӣ ҳастанд аслан? бештари мардуме ки дар ин сарзамин дар ин деҳа истиқомат доранд аз водии ҳисор, аз водии вахш, аз шаҳри бостонии самарқанд, аз бухорои шариф ва як қисмашон аз мазори шарифи афғонистон ва қисми дигарашон аз деҳаи бойсуни вилояти сурхондариё. дар деҳаи хуфар устод, аз зеро ки баландӣ ки аст барои бисёриҳо шояд ҷолиб бошад, чӣ нуқтаҳои хизматрасонӣ барои мардум ҳаст дар ин ҷо? албатта чун аҳолӣ ки дар ин ҷо зиёд ҳаст, албатта нуқтаҳои хизматрасонӣ низ қадри кофӣ амал мекунанд, ки мағозаҳо, дӯконҳои савдо, мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ рақами 8 ки наздики 100 сол аллакай фаъолият дорад ва ин мактаби ин деҳа ки соли 1926 сол моҳи сентябр ба фаъолият оғоз кардааст ва иншоаллоҳ мо ният дорем, нақша дорем ки соли 2026 мо 100-солагии дабистонамонро қайд кунем ва беморхона ки бо тамоми таҷҳизоташ омодаи хизмат аст, дар хизмати мардум аст. ва албатта чун дар гузашта қайд кардем ки аз сабаби он ки шайхону муллоҳону эшон дар ин деҳа бисёр буданд, албатта масҷидҳо низ дар ин деҳа беҳад зиёданд. гирем аз нуқтаи назари таърихӣ гирем, агар зиёда аз 12 масҷид дар деҳа дар гузашта арзи ҳастӣ кардааст, фаъолият бурдааст ва имрӯз масҷиди ҷомеи деҳа ки бо номи масҷиди махдуми мулло абдуманнон фаъолият дорад ва ин масҷиди давлатӣ ҳисобида мешавад ва албатта яке аз гирем агар маскани ибодат барои мардуми ҳамчун маскани ибодат барои мардуми деҳа дар хизмат аст. устод, ҳама вақт дар ҳама давру замон меарзад ки аз иштирокчиёни ҷанги бузурги ватании хонумонсӯзе ки 1941-45 гузаштагӣ аст, меарзад ки фаромӯш накард. ман мехоҳам аз ҳамон шахсоне ки иштирокчиёни ҷанги бузурги ватании хуфар номбар мекардед. дар гузашта дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ ки дар таърих бо номи ҷанги бузурги ватанӣ ном мебарандаш, дар ҳамин деҳаи бостонии хуфар зиёд аз 500 нафар родмардон дар фронтҳо дар паи набард буданд ва соли 1993 бо номи хотира китобе аз шаҳидоне ки дар майдонҳои набард шаҳид шуданд ва тааллуқ доранд ба вилояти сурхондариё аз чоп баромад. аз ҳамон родмардоне ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи шӯравӣ фиристода шуданд дар солҳои ҷанг, 51 нафарашон сиҳат саломат баргаштанд ва боқӣ монда дигар ҳама дар фронтҳо шаҳид шуданд. ва аз он бузургмардоне ки баргаштанду зиндагӣ карданд то ибтидои қарни 21, қаландаров бобо раҷаб, қобилов бобо, сангинбоев ҳаким, тошев муҳаммад, тошев неъматулло, мандонов муродалӣ ва боз бисёр дигаронро ки дар хотираҳои бачагии мо нақш бастанд метавонем ба забон овард. рӯшан шод бошад. барои ҳамонҳо буданд ки имрӯз мо дар ин зери осмони софу беғубор зиндагӣ мекунем. зиндаи ҷовид мон, ҳар ке накунам зист каз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. саломат бошед. мактаб ба номи ки устод? мактаб ба номи яке аз фарзандои фарзонаи ҳамин деҳа, Камолиддин Ҳамидов,
که از اولین جوانایی بود که در سالهای 20 و 30 در این دهه آموزگاری کرده است. گویی مگر یکی از اولین فردی بود که در مکتب شوروی به صفت آموزگار کار فعالیت پیش برد و چندین سالها راهبری همین مکتب هم با عهده داشت. به نام همون بزرگمرد گذاشته شده است. یک جهان تشکر استاد عزیز. سلامت باشید. سربلند باشید. سلامت باشید. باز آمدن ز رفتن خورشید دور نیست، کار زندگی است، دیده به دیدار میرسد. یک جهان تشکر. هزار امان استاد عزیز. سلامت باشید. انا دوستان عزیز، باز یک جوان امیدبخش معرفگری انا همین دهه با استعداد هنرمندی همین دهه برادر عزیز حسین شریفی رو ما هم صحبت شدیم. برادر عزیز، ما از تاجیکستان آمدیم. با دهه شما تماشا سیر و گشت داریم. از روی فهمیش هم اکوی عبدالواحد گفتن حافظ هستید، خدمت مردم میکنید. کم درباره فعالیت خودتون صحبت میکردیم و چی گفتنی ها دارید؟ اولا السلام علیکم به شما، خوش آمدید. شما رو خوش آمدید گفتنی هستیم با دهه زیبا منظری ما. درست خیال کردید. من حسین شریفی هستم، یعنی که حافظی همین درینی ها هستیم، حافظی سرخان زمین هستیم و من ختم کرده همین مکتب رقمی 8 دیگه هستم. بعد از آن در سال 2006 بعد از ختم مکتب در دانشکده صنعتی به نام میرزا تورستاده که در جمهوری شما است، در جمهوری تاجیکستان، اونجا را با موفقیت، با سربلندی، با کورس‌های پررا در سال 2011 تمام کردیم و بعد از آن در انسامبل پروین فعالیت کردم مدت یک چند سال و از سال 2020 این جانب اولا خیلی یعنی که دور نرفته است. از سال 2020 سرکرده گروه استرادی گلشن را سازمان داده هستم. من تکیه به گروه گلشن که در تاجیکستان فعالیت میکرد، حالی که تا حال فعالیت میکند، استاد کرامت الله قربان را خدا رحمتی فعالیت میکردند، سبحان سید مقدس نبی دیگران فعالیت میکردند و عین حال تا جایی که ما میدانیم بختیار ابراهیمی فرابری این گروه به عهده دارند. یعنی که من تکیه به این گروه کردگی هستم و ان شاء الله از خدا امیدوارم که البته ما گروه گلشن برای گروه گلشن بسیار خدمت در کار، سالهای زیاد خدمت در کار، ان شاء الله حرکت میکنیم، فعالیت میکنیم و باز به شما گفتنی هستم که باز یک بار دیگر من با آمده عید سعید فطر شما رو تبریک کردن هستیم. خوش آمدید. از دیدار شما بسیار خرسند هستیم. این هست دهه زیبا منظری ما خفر و چقدر که شاعر استاد مرادلف گفتن که در سرنوشت هر چی بود آن را نوشتم ای خفر، تاریخ اسرار تو را از هر نوشتم ای خفر. من این سرود رو آهنگ بستگی هستم، شعر از استاد مرادلف معلم، آهنگ از استاد تاجیک زبانی ما تاجیکستانی ما استاد فخرالدین ملک. من از استاد اجازت گرفته هستم، سرود رو آهنگ بستگی هستیم. ان شاء الله اجازه میدید که همون سرود رو در پس منظری همین ده هم گذاشته باشیم. البته چرا نه، با خرسند باشید. بسیار خوب میشد. برای شما موفقیت. خب خوش آمدید. یک جان تشکر. خوش آمدید. خدا خواهد در آینده ها باز در توی معرکه دعوت میکنیم به جمهوری تاجیکستان. ان شاء الله ما در خدمت هستیم. خب خوش آمدید. خب انا دوستان عزیز، با انا همین ما سفری سیر و گشتی خود را از دهه خفر به اتمام رسانیدیم. گرچنده که معلومات ناکافی بودند، گرچنده که ناپوره بودند، برای سخنان شما ما سفر کردیم به دهه بلندکوه خفر. کمی ما را به جای میل میبینید عزیزان دل و دیده. به کانال ابونه شوید تا یک رابطه دوستی پیدا کرده باشیم تا سفرهای آینده خدا یاور و مددگارتان. ما نتوانستیم از بعض معلومات ها ناگفته گذریم. منطقه های جای های کوهی دهه خفر، توغ ملا حلیم، ناوی باداما، مهتابزار، خمی خلدلنیک یعنی یخدان، تیغه زرنگ ها، خمی اورخان، یانه دولانه ها، ناربانک، چشمه جونی، چشمه چارمغزها، سوی خشکناوه، سوی مختونی، خمی کپه، سنگ کلان، راه سفید، یورت اولیا، کوتل ناو. پهلوان‌های گذشته دهه سعید مزراب، کریم قل خالف، ملا قلندر، ظریف بابا رجب، نظرов قربان مراد، عبدالرؤوف غفورов، اسمت الله مظفرov، عبدالرشید غفورov و شاهیم جان شکورov و دیگران می باشند.
ҳамаи он замину дарахтҳое ки дар гирду атрофи деҳа шумо дидед ҳамагӣ лалмӣ мебошанд. қариб ки заминҳои обӣ надорад деҳаи Хуфар. Бо вуҷуди ҳамин ҳам хело як деҳаи сабзазору майсазореро мемонад ки ин аз неъматҳои бузурги Парвардигор шаҳодат медиҳад. дар деҳаи Хуфар ҳосилҳои ҷаву гандум, зағир хело зиёд мешавад. муаллимҳои корнишондода ва собиқадори деҳаи Хуфар Қаландаров Саид Умар, Соҳибов Суннатулло, Хидиров Давлатбой, Нарзулло Муродуллоев ва ғайраҳо мебошанд. деҳаи Хуфар бо деҳаҳои Нилу, Ғорруд, Маланд, Зархона, Ҳисорак, Оби Наргиз, Навобод, Кенгузар ҳамсарҳад мебошад. аҳолии деҳаи Хуфар зиёда аз 4000 нафар буда, хоҷагии он зиёда аз 600-700 нафарро ташкил медиҳад. Худо ёвару мададгоратон, паноҳатон бар Худо то дидори оянда. саломату